ke Voice of the People's Party ha ke jingalang pajba ha Bishop Hall New Nongstoin West Khasi Hills District men ha ke arpenyo tri Kuala Lengkot arjar pulai kalpen bena bau Bobby B Kharsandi undai kurtong jongka ha ke election MLA arjar pulai na Nongstoin constituency uba Bobby Kharsandi ha ba ajing kran ulong ba mau long ai hnrei ulong tang kumud khiu uba shong halor ka yauba bat ha ba yat lengba ya ke jingkieng ke don ke jingki kumta lada upai ba rengkat ke seng VPP kin kit yu ban yat lang unget ba sachi sen pat an penki biang ya ka Jaidbynriew nyo trap ha ka te sngi la yo ru ek jingkran nau president rangba jong ka te ka party uba Arden Miller basayo mat bat kiwe ki nongīalam bahakmat jong ka party mata kita khat thang wot ki ka tong banyak khun ki VPP kita li patong tak party VPP ko ka thmai to bi ja pe chok ka to kan em ku blong ni ne apulai kadian apulai ki no bor Atiar bangin no la ni issue nga ka party VPP pa Pilat na nisip sistem, pilat ki bahay basang ki jong pi, hakan ka beri putar jongi. Apakat ki kertong jong PPP bak penyeng, pesgo, pesya ki kan penting. Makai wangi nyeng nam ka Jaidbynriew pembaren la jaipan, kata kesensya khada ka bakut, bagi bor di sagi barang. Pangai scam, ke ba kanum la tangi, kadang doi ke jing so khana ka bare ka bok kwa ban le thui pi ta. Tolong ba wati ukhiu habagi kwa banya si tak siang ko ta jikien bo hati la ya ukhiu la kiu ko na chu hati la ya jikien ma ya ka jikien ka khnyu ho ko si ya la banya ka jikien bije ukhiu ko ni hati hasko be pasio umanga ba pi be khnyu ka jikien jadi mo pi pa jo ka pri khasi neutra Bagi parti in pekik yang Jaidbynriew di sesi tentang. Kau kipat pak jom kathai manusia. Lek berkili sabar menari kejingan. Ong berkejingan ubah ada ruan ong kumne yang kejingli. Ong ko pak pikwa ayu hakane election government. Pikwa ayu hakane election MLA government. Pikwa ayu. Pikwa bos balik pikir. Pikwa gathering, pikwa boycott, pikwa Islam, pikwa Bailawai, pikwa prize, jersey, boot, ball, kontak. Ne pikwa ben yo nongīalam upanong ka shngaiñ ni. Pikwa ben yo ek ka lawing ka shngaiñ ning ba ka election. Dei namar ka raw. Lagi pipat ba ki ngotu ek nongrem ka jing. Aron ka jingkerman ka scam. Baga PPP kan don aga sorka but Jingkerman kan sedang naruh kani kesnem pemerintah nanti dilogir. Bat penhapan suatu hukum di nong. Lani yang nunggu beri pakaran nongīalam. Lani yang parti jid nai namar papi perkat jadi di semen. Jid namar papi pet yang lawe kacang di kon iti ijoma kejobi. Kamram di korban tahu cuma di kon sama kita syailam bakla kita ngom hagi jingsni. Ban penklaim di renbei. Ban penklaim di shngaiñ tahu. Ban penklaim di Jaidbynriew. Iran kam baga Jaidbynriew kan klaim. Dari nama kata raw, ini kali kam apa pihak nak ada jangan jadi kopi payah. Lari kita pakla harus nem, arpulai kali election kali, mana ini kali. Apa kali kam juang baga Jaidbynriew kena terbiar juga ya, baga Jaidbynriew kena terbiar juga ya. Mong kalau poi handang jadi kum ke Jaidbynriew. Wat up nama kata raw baga poi ke por dengan apa ring mesin ban ban Pandang ila ring mesin ban ban kalakut. Ubriu bering mesin ban ban uyang saja. Sipang ring Nah kalau poi kita kapor kalakut. Maka ta kapor kam cingan ni ko pai babi. Lagi ila pakla. Ha uni kusnem bumata. Agar election ni kalakut ke Jaidbynriew. Te hosnem arja khatra nan ko ban kan cingai kan. Namari I bagata parti kongres ko sensyari ni Rasanya mampu berjingam juga Dr. Bokul dari Diego ke Kongres Kongres kalau kebetulan kami desain dulu banyak telok kalau dulu jingnya telok bring ke HSPP partai UDP ke Kyrwoh katau kalau perungi begini telok bahkan thong kalau perungi begini telok kadai begini wanrano ya ke sorga ke bamdan ya ke Kongres ke bamdan ya ke BJP House nem arja khatra Snibok kalau remno
awal zakat pra. Kadang ko pangalan ko, kawin ni kita ko baka party mangiteno kakhan kusyanya. Ngaran tan Jaidbynriew. Larang itu kita punya menurut punya kencikan caklot. Tenai kita hi kari kencikannya ke sumber. Bangun rem Jaidbynriew. Bak kai ke bakam pensusi ingat kalau. Kamdai ke jingran. Ndai ke dai ke ba ke jingpen ken jutang. Jom kini ki ahli kiseng ke HSPP bagi UDP. Kibar ayat permani ke BJP bagi non thau sorkar na Assam hangni. Mama akan priang. Mampat jutho. Nilai cupai ba akapor election menong pai ba ayat ke HSPP bagi UDP bagi non raka ke sorkar ke Bangladesh Congress ke Bangladesh BJP. Ndai mentawan permana Assam. Kau yang dikelama BJP na do na po Shillong Mail shilpi terseluruh syarat bawah. Kali kecil Kapulong yang mengamalkan beliau. Bahagian berkelihat syakmat banyak tahu soka, banyak don soka. Asmo ngam don hok pangan penting presiden juga parti. Kalau enok suatu presiden. Ngimdon lejik temu banmi. Tenrei hadir kartu kan ifnai. Ngamakan beliau. Mo malu beliau don yang tak self respect kami ngam. Kador sudah Shillong beliau. Ngamakan beliau ya kiai di cingge. Ibarat tak yang aku nongīalam memberi juga HSPP. Peringkat kini, tengah penjor ini orang tinggi mak langsung rapi. Anu nak pada serpo hadiah nubuat. Lari kile, gelo kam. Apa paklah kini ki senem ki banwan. Ni dah ayu mengi apa parti. Lari kita gelo nak sorkar kile nak pemon ke parti. Kanu nak berlei ete ngau ke habang don apa parti. Bakal rai berbino.